Sarkar limba ka Drugs Reduction Elimination Action Mission DREAM Klashim kasenjam panonraan rutlik sosnafa panirap hagding elek persya eki nong di drugs kajela kajing tumu jong kane kalangan penkelanya ka Anti Narcotic Task Force ANTF jong Meghalaya Police hakabalabu kasab at kabuan bakirpang kajing mi ikini kisau kalang ha ubna yayong ajar pesan ini kisau kilong lai teli ki Belgian Malines balai teli kokos penil kala jik training ke bakirpang ha Bengaluru nadu yayong hadu no pra ajar pesan banang hagajing tip ban syam ban lab ikinong khai drugs kumta sarkar klub belut hadu kar arlak san pesau hajar na mentakani hagajuk ko lap haru kenai ngut kipulet ke Meghalaya ban yojing ikai kum ginong pet ngor hikso kenang hikso bikinong pet kenong jan bat tip jing mut kawai hakam kani ke benda kalong ke bakung san nak benda ke jing trikam Hamadan hamenta kini hikso kila pendek ke training bat kidan hapok ke jing pet ke ANTF kinang syumpor penjani ladi hakajing pot niam jong gejela kajing khang kinya kamariang bakajing long kijaka hadin belabiang kenstang trikam kajing yat madan jingkan rajaka jing wat drugs kijaka let ba bakajing trikam bakerpang kabenda bakerpang kajing dan jing nikso kapen berngiai ikibri obaman pat kinong penmi jing klumar hakinong wan rat drugs wala om dan drugs hakabenta kata kapor kani kasenjam kapeni bakajela kelanang kulo ben klan ikabor persyak drugs ben tray dikilat ke bakerpang bat basyah. Salute! Honorable DGP of Meghalaya Police, Srimati Idashi Sharnora, IPS. I would also like to call on stage the Mission Director of DREAM, Sri Francis G. Khashir. I'd also like to call Sri Aditya Goenka, IPS. We will now have the signing of the MOU with St. David College for a statewide drugs survey.